Sa shisen nga ai khuble yepi baro sha kane ka channel menta ha kane ka video nginang ngin persang bat ngin snothu ya kine ki kintin ka jingya kran ba komsan jongman lakasngi hagaktin English Hindi pat khasi ha kane ka video ngan pen kala ya kine ki tin naka English shaka Hindi pat khasi sngaw bah ye pe nado basdang hado bukut kane ka video khnang ba pin snothu ba shushu nga karpat ipi bas ngaw ba like ya kane ka video but subscribe ya kane ka channel subscribe ika khnang ba pin yu iswai ki be but ban yu ishushu ya kum kine ki video jingi kai but wat umkat ban share ya kane ka video share ka shaki parlok jong pi shaki pramar jan bar pa jong pi khnang ba kiru kinang kintip kumba pinang kumba pitip. In English, wake up, it's time to get ready. हाका हिंदी उठो तैयार होने का समय आ गया है. हाका खासी खेनो लाडे कपोर बनखरे. In English, wake up, it's time to get ready. कबमुद हाका हिंदी उठो तैयार होने का समय आ गया है. कबमुद हाका खासी खेनो लाडे कपोर बनखरे. In English, I am still sleepy. In Hindi, मुझे अभी भी नींद आ रहा है. बट लदा पिडे कंथे ते पिनोकुमने मुझे अभी भी नींद आ रही है. कबमुदा का खासी ngadang samthia hadu mentaro. Kenma bahaya kene haka English I am still sleepy. कबमुद हका हिंदी मुझे अभी भी नींद आ रहा है. बट लदा पिडे कंथे ते पेनोकुमने मुझे अभी भी नींद आ रही है. कबमुद हका खासी पत nga dang samthia hadu mentaro. In English, go take a bath. हका हिंदी जाओ नहा लो. हका खासी खे लेसुम. कनमा भाई कने go take a bath. कबमुद हका हिंदी जाओ नहा लो. हका खासी पत कमुद खे लेसुम. Go take a bath. जाओ नहा लो खे लेसुम. In English, okay, I am going now. In हिंदी ठीक है मैं अब जा रहा हूँ. बट लदा पिडे किन्थे ते पेनोकुमने ठीक है मैं अब जा रही हूँ. कबमुद हका खासी हाओय तो ngan lek menta. Kenma भाई कने हका English okay I am going now. कबमुद हका हिंदी ठीक है मैं अब जा रहा हूँ. लदा पिडे किन्थे ते पेनोकुमने ठीक है मैं अब जा रही हूँ. कबमुद हका खासी हाओय तो ngan lek menta. In English, where is your bag? हका हिंदी लदा फिमुद बन ओंग यौशन रंग ते फिनोकुमने तुम्हारा बैग कहाँ है. बट लदा फिमुद बन ओंग यका किन्थे ते फिनोकुमने तुम्हारी बैग कहाँ है. कबमुद हका खासी शाए कपला कोट जोंफी. कनमाउ हका English where is your bag. कबमुद हका हिंदी या लदा या उशन रंग फिमुद बनोंग ते फिनोकुमने तुम्हारा बैग कहाँ है. बट लदा फिमुद बनोंग यका कंथे ते फिनोकुमने तुम्हारी बैग कहाँ है. कबमुद हका खासी शाए कपला कोट जोंफी. In English, it's in my room. In हिंदी वह मेरे कमरे में है. हका खासी का डन हकमरा जोंगा. कनमाउ हका English it's in my room. कबमुद हका हिंदी वह मेरे कमरे में है. कबमुद हका खासी पत कमुद का डन हा कमरा जोंगा. कनमा भाई कने it's in my room वह मेरे कमरे में है. कबमुद हका खासी का डन हा कमरा जोंगा. In English, don't forget your tiffin. In हिंदी अपने टिफिन मत भूलना. हका खासी वड अमकलत
yaka jasong jongphi lane wat klet yaka tiffin jongphi kan ma bhai kan ne haka English don't forget your tiffin kabamud haka Hindi अपना टिफिन मत भूलना बट हका खासी पाट कमुट wat klet yaka jasong jongphi lane wat klet yaka tiffin jongphi don't forget your tiffin अपना टिफिन मत भूलना wat klet yaka jasong jongphi lane wat klet yaka tiffin jongphi. In English, thank you mama. In Hindi, धन्यवाद माँ. हका खासी खूब लई मई kan ma bhai kane haka English thank you mama haka Hindi pat kamut dhanyawad ma haka khasi pat kamut khub lei mei kan ma bhai kane sajisen nganong biang thank you mama dhanyawad ma kabamut haka Hindi khub lei mei kabamut haka khasi. In English, hello, can you hear me? हका हिंदी नमस्ते, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हका खासी पट कमुट खुबलई हातो फिला बनयो स्नो यंगा कनमा भाई कने हका इंग्लिश हेलो कैन यू हियर मी कबमुट हका हिंदी नमस्ते, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हका खासी पाट कमुट खुबलई हातो फिला बनयो स्नो यंगा हेलो कैन यू हियर मी नमस्ते क्या आप मुझे सुन सकते हैं खुबलई हातो फिला बनयो स्नो यंगा. In English, yes, I can hear you. In Hindi, हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ. बट लदा फिदे कंथई ते पेनोंकुमने हाँ मैं आपको सुन सकती हूँ. कबमुद हका खासी होय ngala banyo snu yapi. Tekan ma bahaya kane haka English yes I can hear you. कबमुद हका हिंदी हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ. बात लदा फिदे कंथई ते पेनोंकुमने हाँ मैं आपको सुन सकती हूँ. कबमुद हका खासी होय ngala banyo snu yapi. In English, what are you doing now? In Hindi, अब आप क्या कर रहे हैं? In खासी फी डंग ले अयु मंता कनमा भाई गने हाका English what are you doing now? कबम्बद हाका हिंदी अब आप क्या कर रहे हैं? हाका खासी पट कमुट फी डंग ले अयु मंता hadin bakila kli phi ba phidang le ayumta daka English ki ong what are you doing now te jarang khat ba phidang ye pe tv te daka English phinong le ne penjuba bi ki kumne I am watching TV kabumud haka Hindi मैं टीवी देख रहा हूँ बदलदा फिदे कंथई दे पेनों कुमने मैं टीवी देख रही हूँ कबमुद हका खासी nga dang pe TV कनमा भाई गने आई एम वॉचिंग टीवी कबमुद हका हिंदी मैं टीवी देख रहा हूँ बदलदा फिदे कंथई ते पेनों कुमने मैं टीवी देख रही हूँ कबमुद हका खासी nga dang pe TV टीवी लने टेलीविजन. In English, it's been a long time. In Hindi, बहुत समय हो गया. Haka khasi pat kabut la slam bha kapor. Kan mau ya kane haka Hindi, it's been a long time. Kabumud haka Hindi बहुत समय हो गया. Haka khasi pat kabut la slam bha kapor. It's been a long time. Haka English बहुत समय हो गया हका हिंदी ला स्लम भागपोर हका खासी हंगने हदीन बाकिला ओंग यपी डका इंग्लिश इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम लने की ओंग यपी डका हिंदी बहुत समय हो गया कबमुद हका खासी ला स्लम भागपोर ते हंगने फिक्वा बंजुबाब लने फिमुद बन ओंग यकी डका इंग्लिश लने डका हिंदी बा हाओय फिरु फिला तमंग ही यकी Daka English penong yaki kumne yes I missed you
Haka Hindi pat pinokumne ha मुझे तुम्हारी याद आई. Kabamut haka khasi hoi nga latmang yapi. Kenma bahaya kane haka English yes I miss you. Kabamut haka Hindi ha मुझे तुम्हारी याद आई. Kabamut haka khasi hoi nga latmang yapi. In English, let's have a tea. In Hindi, चलो चाय पीते हैं. In Khasi, ya nginyadi da kasha. Kenma bahaya kane haka English, let's have a tea. Kabamut haka Hindi, चलो चाय पीते हैं. Haka Khasi pat kamut ya nginyadi da kasha. Let's have a tea. चलो चाय पीते हैं. Ya nginyadi da kasha. In English, great idea, let's go. In Hindi, बहुत बढ़िया विचार है, चलो चले. In Khasi, kabyang bha kata kachingmun to ya. Hangni haka English, great idea, let's go. Kabamut haka Hindi, बहुत बढ़िया विचार है, चलो चले. Haka Khasi pat kamut kabyang bha kata kachingmut to ya. Great idea, let's go. बहुत बढ़िया विचार हैं, चलो चले. Kabamut haka Khasi kabyang bha kata kachingmut to ya. Hangni lada phi mut lane phi kwa banong yano bakin yarap yapi tadaka English pinong yaki kumne can you help me please. Haka Hindi pinongkumne क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. Kabamut haka Khasi hatu phila ban yarap yanga. Kenma bahaya kane haka English can you help me. Kabamut haka Hindi क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. Haka Khasi pat kamut hatu phila ban yarap yanga. Hangni hadien ba philapan jingerap naki parlok jong philane nakino rekino. Te hakata gapor kila ban yarap yapi. Tadaka English kinong yapi kumne yes what do you need. Haka Hindi pat kinong kumne ha तुम्हें क्या चाहिए. Kabamut haka Khasi hoi phi kwa ayu. Kenma bahaya kane haka English yes what do you need. Kabamut haka Hindi ha तुम्हें क्या चाहिए. Haka Khasi pat kamut hoi phi kwa ayu. Yes, what do you need? हाँ तुम्हें क्या चाहिए. Kabamut haka Khasi hoi phi kwa ayu. Hangni hadien ba philapan jingerap naki bat kila kloy ban yarap yapi. Te hakata kapor phi don kam yau khulom. Te daka English pinong yuki kumne I need a pen. Daka Hindi pat pinong kumne मुझे एक कलम की ज़रूरत है. Kabamut haka Khasi nga don kham uwei u kulom. Kenma bahaya kane haka English I need a pen. Kabamut haka Hindi मुझे एक कलम की ज़रूरत है. Haka Khasi pat kamut nga don kam uwei u kulom. Hangni hadien ba philapan pang ba pidon kam jingerap naki ban yo ya ukulom. Tadaka English kinong yapi kumne take this your pen. Haka Hindi pat kinong kumne yah lo apni kalam. Kabamut haka Khasi shim une ukhulom jongpi. Kenma bahaya kane haka English take this your pen. Kabamut haka Hindi yah lo apni kalam. Haka Khasi pat kamut shim une ukhulom jongpi. La day kapor chan miet bat phihap ban lei no. Tadaka English pinong kumne I have to go now. Haka Hindi pat pinong kumne अब मुझे जाना होगा. Kabamut haka Khasi nga hap ban lei no menta. Kenma bahaya kane in English I have to go now. Kabamut haka Hindi अब मुझे जाना होगा. Haka Khasi pat kamut nga hapan lei no menta. I have to go now. अब मुझे जाना होगा. Nga hapan lei no menta.
Hangni hadin ba philaong lane hadin ba kilaong ba pihab ban lei no menta lane ki hab ban lei no menta na mar bala dei kapor chanbit te hangta phinjubab lane kinjubab kumne daka English okay take care good night daka Hindi pat kinong kumne lane phinong kumne ठीक है अपना ख्याल रखना शुभ रात्रि daka khasi pat phinong lane kinong kumne ho oi to da sumar bahaya lade thiasuk tekan ma bahaya kane haka English okay take care good night kabamur haka Hindi ठीक है अपना ख्याल रखना शुभ रात्रि haka khasi pat kamut ho oi to da sumar bahaya lade thiasuk tahang ne okay kamut ठीक है हका हिंदी हॉइट तो हका खासी अपना ख्याल रखना कमुट टेक केयर हका इंग्लिश दसुमार भायल रे हका खासी गुड नाइट कमुट शुभरात्रि हका हिंदी थ्यासुक हका खासी हदेन बा फिलाओंग लने हदेन बा किलाओंग हॉइट तो दसुमार भायल दे थ्यासुक ते फिनजुबाब लने किंजुबाब यफी दका इंग्लिश कुमने Same to you, good night. Daka Hindi pat phinong kumne lane kinong kumne आपको भी शुभ रात्रि हाका खासी phinong kumne ya bhiru kumju thyaasuk kanma bhai kane haka English phinong lane kinong kumne same to you good night Daka Hindi phinong lane kinong kumne आपको भी शुभ रात्रि kabomba haka khasi ya bhiru kumju thyaasuk Same to you, good night. Kabumba haka Hindi, आपको भी शुभ रात्रि. Haka खासी पाट कमुट या फिरू कुमजु थ्यासुक. Same to you कमुट आपको भी हका हिंदी या फिरू कुमजु हका खासी. Good night कमुट शुभ रात्रि हका हिंदी थ्यासुक हका खासी. Ku belai yapi baro sajisin ki baya pe nado pasdang hado bukut kane ka video. Tengah kerman skam ba phila yanang bat phila tip kat tu kat nelang ba kane ka video. Takaway ka banga ku abanong yapi bas ngaw ba yapi ya baro ki video jong kane ka channel kanang ba pin la bat sngo tu indi kloy kloy. Ya kabam ta tanghang nehi ngin sekundo hakaway pat ka video. So take care and keep on learning.